Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hakalai puai terek mentau nailar arhajar arpo, o Menteri Sarkar bakmi yakatnat Public Health Engineering, ba Samlen Malngyang, ringkat usong kenor jangka Meghalaya State Planning Board, uba Lambor Malngyang, ubalong ru MLA bat MDC ke Nongkrem Constituency. Kilabo iu mau nongrem kum kadang, ban sedang pentreno ia ke projek Samom hakas nong Latkor Borakawai. Ia kan ke projek Samom latip kum ke Greater Latkor Water Supply Scheme. Bat an penya ia kikam hakaba pentre ia kan ke projek. Da ke jingetre lang ringkat ke Latkor Dorbar Pelun bat ke Village Water and Sanitation Committee Latkor Pelun. Bat nak bentakan ke projek lamang pisa arpupra poin kendai klor tingka. Bat bo ya katong ban pendap hapo sisnam siteng. Ki balai dan lang hakani jelang ki kentop yo additional chief engineer ke PHE zone 3 uba CR Chalam u executive engineer ke PHE Hills Division uba Pinongrom u block development officer ke Menliam CNRD block uba PT Pasa u acting CM ke Hima Menliam upa AM Aina Manix AM u Shongknor ke Latkor Dorbar Pelun uba Leonard Arun Mauri nang ta kirang basnang lembat kiwe kiri pajba. Dalam pipet yang kesorgar pedeng dan dalam pipet yang kesorgar jalan. Kawai kekentin kebagisit pensengok yang save water. Tingkai yang Andai ha kani ka pandemic ha ni COVID-19 kesorgar pedeng bat kesorgar jalan yang kuno. Use more water. Pendon kampung sibun. Bansum bansat bantet digihti. So sarang mendagasmi. Imat tin kong blessing in disguise. Yo sendan tak kama lusyo punya penungkaman gasmi. Masmo panong hati kapor palok bayin. Imat kadai ka kamram jonga imat pendap ya kadai ka Belai lapan kopiang ika bor hanga pilahai biang kecil-kecilan bang yo biang bantong kumni kumang nganda. So kadai ka banta ka pamu PPI ka jing syariah pat pa bikmi nanti. Pangangan le ay na banta jo kisnong like ko bro boy. Pat ka kawai na ki manifesto. Ngakren hamni na ka syai kitar. Akan mau hapor pangayang hapo kani keju kejaka. Awan hau araja khanyo. Ngam ka manifesto jang kalong lada ki pajba jang kanong kram constituency ki parlok bai ki badan hapo kalay kor. Ki ay biang nga kejingkasan ka kamram jang baningkong do. Pan ulang ya ka umbam umdi kaba mafi kilaya linga pisa linga menta di pau taligis nan. Ngakan mau ang kuno. Lai benta ki ba Latkor kadon kamne. Ngala krenda ko syai. Ngong lada ublay ng ibet yang abandong kumunang yalam ka beningkong kalong ba kita lightly. Katong ka mga hakmat kalong kaway ban pleno ya ka health center. Ilayo ban pleno kawai ngong an pendap ya kani ka yeng Dorbar jong kan Latkor Dorbar Pelun ngilang pilih menta bat kabalai kalong panwanra ya kumbam umdi na menta kasinong kaniru kalawulong menta kasmi.
ke jonga kum minister masan cimti yang ni kam ngala persang kum no ban klipa ban impa ya gani ke tenap PHE ban ai te umbang umdi saki nong sung jongi bat ya ka jelahi barok kowe bat kumno ban yo sanction ban ai ki pai pa nagamta ko umbang umdi te ko umbang umdi ko plekran mane kadai kata ka mat ba kong santam amar hakamet ki jongi ubrir alang ipule mo nyo po person kali ko lai nang ta di kasni do pat kasiin te kumta ngaso kono bagane ka mat ka ba ngakren mata yang ni ketrap kalau saya ketrap ka basal tenang bangan trei kumno bangan yo ban ai ta ko umdi syaki nong sung jongi bakin long ki ba yem hak ta jingkot ki jingkia bagi la ru benura ya ko ke suba leng ba ka jing poho ya umba umdi te house nam arajar khat kra khat khanda ngai situ yepi masan sim ko minister ngelayo ya kiskim kumni harum naka RIDF hatu kopor kabang simti kum minister kamdan skim ei ban menteri kam baki ofsa jongi kisaki ya kata ban hatu kopor yo sanction naka RIDF hagajala jongi pra pusau kur te bak house nam arajar khat khandai arko haganiru ngiyo kumban nyo pusau kur ban mentau snam arjar arko arkowe iyo kumba sau pusan krur te tangna dari skim ka mga bat menta hagini ki asnam tam kelapoi kumba aspa lai krur bat khabeli pada ini ki state plan ki ba sanction da state government jong ni sarkar jala ka jongi na kani asnam arja khat pra khat khanda nila yo ya kani sanction ban ai kumba mundi sakisnong jongi kumba lai po san krur ba khat khandai arpo iyo life san krur ba menta arpo arwe ke khamhe nama ka don skim ku jongpi iyo nyau pusan krur tegani baro na ken ni asnam kalong kumba chispa sausan krur ba habene ba de skim ke iyo na central government lengba ka ni neset ka ba house nam khat pra ka khandai iyo san po pra krur life sau krur kede yak tura ban arab sau krur kede yak sora bakini keskim ngiadat ban pentri 100% yak tura ban nyau po persen yak sora bakini project kaba menta usnam khat khandai arpo ngiyo sau pun nyau krur dakhen kelum yak project kalong chispa san krur dakhen baro matang petulun yak kumba sau spa sunfly kurur kini skim tak kira ya cakmat caca. Dan mentera hang ni ngakwa penyitu yapi. Ba menyen hakini kesni saja di baladam ngalai lek ban inspection ya kani ka rekum percekam ya kani ka jal jiban mission kabala buk terket daka sokar India ban ai umbang umdi Syaman na kawai pakawai kriwiyeng ban pendat haus nam arja akusal. Kaya kaniru ilalek dan inspection sa iyong ilasang seksa ya kani baka terkat kejongi menta kalong haus nam arja arpuwe kalong ban pendat lakumno arlak sau hajahi. Dan menta kumakalong idon ni sanction ban pentrai na buat ya kani kumba silak yin ngila ban pendat haswa ba berkut unu usnam te kumta naki neki skim ki bangi terkat kumba arlak sau hajar yin ka jingut cho pisah dan poi kumba khat sau spa rori ban ai umba umdi tangnam ta unu usnam ar hajar atau apoi te ngasong sorong ba menta hangiru kene skim ka ba piong menta kumba la rendai payem iyong deban bu tang mau nong rim deban yo ro ko na penting na ku minister rengkat ia mele tu pi la ong ni nasgo bakani nyimdai banduk cikerman ya kai ke bakum minister ngi terkat ban pendam haswa u arwa hanang bakani ke skim kaniru onna na ban pentri na kani ke plan ke ngiyo na state government hadir ni hable retrofitting
ban ai bade teki yieng baro hoi nak ni kabadon rungin le Handai nga penting na bikin ka skim kan dat khamkloi namar kaniru ka habang ha terket jong ka chal chiman mission te wat puslai bonong bakani skim bandon tong mo ngim nga kum minister nga wan hangi ban penting na ki om bantuan bu tong mau pentrekam ni wan hangi la yo ka sanction ka batikna ba ka sarkar la a leng ba ka planning ba ka finance gila ada kopi baik ada skim hari ke sedang jopi gila ban pentrekam no bakru kedon segawai ke skim ke improvement jangka mopma like euro katur mas khobur gila yo badia katur pentrekam no sat bak sakti ke skim umbam undi hapo mau klang mau ngap marbisu katur like khobur mentar ngin pendar no dekasin ke baningkong ke bangga menyuruh jak hari ke sedang like tu kabang ngawan hangni ombak lesuan yuk kejar kelam kita ngawan hangni kum minister ban pen ide lagi baka sarkar MDA ka trai pakai ram ya ke ai ke jingdon kam jong pai ba ke basa ai hakmat terang ka ku MLA jopi balong ru balong experience ya ke kam kumno ban persang ban pen yo sam sen ini skim kam dei ke basuk nama ka jingker duk pisah mentah ka along sabab palat hadai watla kata lai pokrur duna banyo ini skim ngasau balong ka jing kublai ke lecho MLA jopi u bana trai sitom ban penyo yang ni sungsun ke pamantah